Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Wuruhi Tūmataiti. There are two kupu hou. The first is pūheki, and it means to encumber. E pūheki ana māua I ēnei mahi, āwhina mai. We're encumbered by this work. Please help us. Our second kupu is whakahuahua, and it means to imitate. I kohe te tia te tamaiti, nā tāna whakahuahua I tōna pauako. The child was told off for imitating their teacher. Kia are mai ngā taringa listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānea nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Wuruhi Tūmataiti, nā Aesop. Tērā tētahi wuruhi, he rite tonu nā tana torotoro atu ki te kāhui hipi I tana takiwā, kua hau o nā rongo. Hei tāna e pai ai te tutukinga o tāna mūrei I a rātou, me whakahou tōna āhua. Nā reira, ka whakakākahutia tōna hanga ki o te he para kākahu. Nā, ka meinga ōna ringa o mua, ki runga ake I tētahi rākau, hei tokotoko mōna, ka ātatoro atu ki te pātīti. Ko te orua, I reira hoki te he para me tāna kurii e takoto maina I te karaihe. Parangia ana e te moe te hurihuri. Ka mutu I te āhua nei, ka puta tōna ihu I tēnei māminga. Me I kore ko te mākuare o tāna whakahuahua I te reo o te hepara. Ka oho te tokorua I te tiorona, he pūheki no te wuruhi I tāna tūmataititanga, he kore hoki nōna e tae te pare te o maoma rānei, ka tautuku ia ki tā te hepara kurii, he moai hei pārurenga ngāwari noa iho nei. Ko te kiko o te kōrero, he rite tonu tā te arero rua whakaraerai iaia anō nā te kaha rawa o te whakatakune. The Wolf in Disguise by Aesop. A wolf who, by his frequent visits to a flock of sheep in his neighbourhood, began to be extremely well known to them, thought it expedient, for the more successfully carrying on of his depredations, to appear in a new character. To this end, he disguised himself in a shepherd's habit, and resting his 4 feet upon a stick, which served him by way of crook, he softly made his approach toward the fold. It happened that the shepherd and his dog were both of them extended on the grass, fast asleep, so that he would certainly have succeeded in his project, if he had not imprudently attempted to imitate the shepherd's voice. The horrid noise awakened them both, and the wolf, encumbered with his disguise, and finding it impossible either to resist or to flee, yielded up his life an easy prey to the shepherd's dog. The moral being, hypocrites frequently lay themselves open to discovery by overacting their parts. Tēnā rā koe whakarongo mai ki whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly independent and completely ad-free. We don't have sponsors or outside funding, so every episode is made possible through the tautoko of our whānau on Patreon. Your support helps us to continue creating high-quality reo Māori content and bringing more Paki Waitara to life for listeners across Aotearoa and around the world. A reminder too, if you're a kaiako or kaimahi at a kura, kōhanga puna reo or school in Aotearoa, we offer free access to our Patreon. Simply send us an email from your staff email address at whakamiere@gmail.com and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll receive early access to episodes, downloadable PDFs, exclusive content, access to our Reo Māori community, limited edition merchandise, and our full archive of more than 150 episodes. To all of our Patreon supporters, e nui ana te mihi. Your tautoko keeps Whakamiere going and allows us to continue sharing te reo Māori through storytelling. And if your podcast allows for ratings or reviews, we'd really appreciate you taking a moment to leave one. It helps new listeners discover the podcast. And if you know someone who loves Paki Waitara, audiobooks or te reo Māori, share your favourite episode with them. Ko Taurapa au e nui ana te mihi.
hei a koe nei e whama.